i dragi Don Damire, dragi moji prijatelju Stijepo Bartolica, profesore, dame i gospodo, kolege, studenti hrvatska mladosti i hrvatska znanosti. Sretan sam, počašćen i ganut da imam priliku i čast i zaista zahvaljujem dragom prijatelju Don Damiru Stojiću, koji je jedna duhovna os postao za hrvatsku mladost. A danas, kao kruh, zrak i voda, potrebni su ljudi, ne samo Hrvatskoj crkvi, Hrvatskoj narodu i hrvatskoj politici, poput Don Damira Stojića. Oni su sreća za hrvatski narod, nažalost, oni su rijetkost. Molim jedan pljesak za Don Damira Stojića. Ništa nije strašnije od osjećaja bespomoći kad se jedan narod osjeti bespomoćni. Sretan sam da vas vidim u ovolikom broju. Hrvatski studenti su oduvijek s jednom posebnom energijom. Ja se sjećam, ja sam dijete Hrvatskog proljeća 1971. Koja je bila uloga hrvatskih studenata? Vi ste ovdje dokaz da ne pristajete da budete degradirana, šutljiva većina. I vjerujte, s vama možemo mijenjati stanje u Hrvatskoj nabolje. Nas je večeras okupila knjiga Čovjek i njegova sjena. Knjige, kao i ljudi, imaju svoju sudbinu. Ovdje se ne mire ideologije. Jugoslavenstvo i hrvatstvo se ne mogu miriti, ali ljudi trebaju i moraju. To je ljudski, kršćanski i hrvatski. I veliki sveti Augustin, koji je najdraži od svih svetaca, puno je griješio, a puno je ljubio, i koji je rekao ama et fac quod vis, ljubi i čini što hoćeš. Kaže, ako praštaš, praštaj iz ljubavi. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako šutiš, šuti iz ljubavi. Ovdje se, dakle, ne mire ideologije, ovdje se mire ljudi. Ali, nakon što progonitelj kaže žrtvi mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, činio sam zlo tebi, obitelji, mnogima, ugradili smo ti špijunku u tvom studentskom domu, pratili smo kardinala Kuharića, tvog idola doktora Marka Veselića, Franju Tuđmana, pjesnika Vladu Gotovca. Nakon jedne ispovjedi iskrene, kao čovjek i Hrvat, ja sam pružio ovom čovjeku ruku pomoćnicu i u to vidim Božji prst, i zato smo zajedno na neki način napisali ovu knjigu, a biskup Vlado Košić je recenzent ove knjige i profesor Tomac, koji kažu ovako: muke, progon i patnje nepravde nisu doktor Ante Kovačevića napravili čovjeka koji mrzi, koji se želi osvećivati, on oprašta, ali ne zaboravlja, i zbog toga piše i ovu knjigu u kojoj konkretno opisuje mnoge kičmolomce i kostolomce koji su tukli nevine ljude u Zeničkoj staklali po samicama, samo zato što su htjeli ostati ljudi. Anto Kovačević piše o mnogim zaboravljenim ljudskim sudbinama, kako bi oteo u zaboravu herojstvo tih ljudi, kako bi nas opomenuo da je potrebna barem moralna ilustracija u hrvatskom društvu kao uvjet napretka i sloge. Da, kao kruh, zrak i voda, Hrvatskoj treba lustracija. Hrvatska je duboko, ima više kriza, jedna od najvećih kriza, kriza morala, sve druge krize su posljedica te krize. Ali ja pripadam generaciji koja je doživjela slom velikosrpstva pod maskom jugoslavenstva, gdje su sve velikosrpske maske 90. godine sa zvijezdom, petokrakom i JNA spale do daske. Pripadam generaciji koja je doživjela krvav kraj Jugoslavije i kao mlad čovjek plaćao sam visoku cijenu svojim uvjerenjima. Ja sam u politiku ulazio iz ideala, branići dostojanstvo hrvatskog naroda i svoje vlastito, na montiranom političkom procesu
kada sam bio kidnapiran, osuđen sam na 8,5 godina robije. Samo zato što sam hrvatski mislio, što sam hrvatski osjećao i što sam hrvatski govorio. Ja sam na sudu u Domoju rekao sljedeće, da ja nisam političar, već filozof, po svojoj naobrazbi legalist, koji prihvaća načela legaliteta kao temelj svog postupanja. Da je meni pojam slobode pojedinca socijalne i nacionalnih grupa bitan i da imam pravo tu slobodu shvaćati drugačije nego to čine komunisti. Rekao sam čak da ja priznam Ustav SFRJ kao temeljni argument svoje obrane, jer u Ustavu je pisalo sloboda mišljenja, govora, opredjeljenja, sve do odcjepljenja. Citirajući klasike marksizma, lenjinizma, posebno frankfurtsku školu, Horkheimera, Marcuse, Adorna, rekao sam, kad su me optužili da želim nezavisnu hrvatsku državu i kad su pročitali optužnicu, da ja ni s marksističkih pozicija ne smijem ništa drugo biti već samo Hrvat. Jer Marks kaže jezik plus kultura plus teritorij, to jedan narod čini narodom. I na kraju je javni tužilac, kad je nabrojao sve, da sam završio u Beču, doktorirao, što sam sve završio, da sam napisao knjigu na njemačkom. Dakle, sve vaše vrline pretvaraju se u optužnicu kada je u pitanju optuženi. I rekao na kraju drugovi drugarice, pred nama je vrlo obrazovan, pametan čovjek koji pozna marksizam, leninizam, ali on nam nije marksist-leninist, on nam je po svojim dubokim uvjerenjima klasični hrvatski nacionalist. Da, ja jesam nacionalist koji voli Hrvatsku, ali ne mrzim nikoga, nisam šovinist. Dakle, mržnja je zlo i u našem srcu ne smije biti mržnje, jer ona poput sumporne kiseline razjeda vas ako nekoga mrzite, a ne onoga koga mrzite. Dakle, bio sam kidnapiran i poslije izlaska iz zatvora kao doktor znanosti nisam mogao naći nigdje posla, imao sam protiv sebe 18 svjedoka i to sve mojih najužih prijatelja. O tome će vam reći moja sjena, na koji način je više od 100 njih pratilo mene i zbog toga ja mislim da je Hrvatskoj danas kao kruh, zrak i voda potrebna lustracija, barem moralna lustracija kao uvjet napretka i sloge. Željko i ja smo htjeli napraviti nešto što bi bilo opće prihvaćeni društveni model, pravi pomjeru na istinu. I on je pokušao sa nekoliko bivših kolega udbaša. Ja sam dobio doktora Marka Veselicu, svoje prijatelje sa robije, robijače, Hrvatsko društvo političkih zatvornika koji su bili spremni na to. Zašto? Jer mi smo htjeli Hrvatsku. Navodno, on je ostao usamljen, on je jedan jedini koji je izašao javno. U javnost, na televiziju, pred medije rekao, činili smo zločine prema ovom čovjeku, mladome, kojeg smo kidnapirali samo zato što je hrvatski mislio, osjećao, govorio, zbog vaših značajne slobode. Činili smo zločine prema drugima, Hrvatska bez lustracije ne može naprijed. I ja to tako mislim, kao i Željko, jer lustracija je demokracija, a demokracija je sloboda. Hrvatska je bez slobode nezamisliva. One zemlje koje su napravile lustraciju, kao Poljska, Češka, Slovačka, Istočna Njemačka, one bilježe gospodarski, moralni, politički i svaki drugi napredak. Poljska je doživjela gospodarski procvat. Nama je lustracija u Hrvatskoj specifična situacija potrebna i zbog korupcije, krvi i kriminala, drpislavlja i lopovluka. Imamo Drpislava I, Drpislava II i Drpislava III. Dakle, što je? Nama je potrebno zato što su znanstvena istraživanja pokazala i dokazala da u istočnoj Njemačkoj, u bivšem DDR, je puno više kriminala, 3 puta više da su ljudi skloni kriminalu nego u zapadnoj Njemačkoj. A za mene prva Jugoslavija 1918. kao i druga Jugoslavija bila jedna zločinačka tvorevina koja je stvorena na gušenju prava hrvatskog naroda. I što sada reći nakon 28 godina hrvatske demokracije? Istina je pogažena i poražena, a zločin je nagrađen. Živimo u Jugo-Hrvatskoj. Samo zbog toga živimo po vrijednostnom sustavu. I detuđmanizacija
je značila dekroatizaciju i ilustraciju. Nažalost, mi se borimo za ilustraciju koji smo htjeli Hrvatsku državu zbog istine da Hrvatska krene naprijed, jer su kočničari razvoja Hrvatske udbaške strukture i u gospodarstvu, i u politici, i u medijima. Mediji su pored pravosuđa najzagađeniji segment hrvatskog društva. Hrvatski mediji bi trebali informirati, a ne kreirati, odnosno manipulirati i kreirati javno mnijenje. Dakle, nama je potrebna ilustracija u medijima, nama je potrebna ilustracija zbog korupcije i kriminala, nama je potrebna politička ilustracija i onda što dobijete? Hrvatska, Kukavičluk je postao norma ponašanja hrvatskih političara. Nema snage, volje političke, moći, energije iz sebe da se hrabro suoči sa prošlošću, onda dobijete jedno nakaradno vijeće za prošlost koje donese odluku da je zvijezda petokraka idealna, a da slogan za dom spremni, a mi vrlo dobro znamo sa tim sloganom Hrvatska mladost je 90. krenula protiv zvijezde petokrake koja je rušila Hrvatsku, palila, žalila, koja je stvorila Ovčaru, Škabrnju, Čelije, Vukovar. Dakle, to su apsurdi hrvatske demokracije. Nakon 28 godina ja se kao robijač, hrvatski intelektualac pitam kako je moguće da u Hrvatskoj nema političke volje, da zločine u ime partije, u ime Tita, u ime Jugoslavije koji su počinili da se oni procesuiraju. Pa zvijezda petokraka nije ništa drugo bila nego simbol zločina. Antifašizam, da, mi svi trebamo biti antifašisti, ali kao Konrad Adenauer, De Gasperi, Schumann, to je pravi antifašizam, oni koji su stvarali Europsku uniju. Ali ovaj bolševizam, Staljinova produžena ruka, Jozef mafiozo, Baraba Hohštapler, koji je bio plaćeni Staljinov ubojica, pa nama prodaju ovdje bolševički komunizam za antifašizam. U tome je problem. Dakle, svaki normalan čovjek, mir je najbolji, najjeftiniji, a rat je najbolji, najskuplji. Ja sam to osjetio kao mlad čovjek, platio sam uvjerenja. U svojih 65 godina života, najljepši dio mladosti, bio mi je konfisciran, bio sam kidnapiran i izvrgnut praćenju, kidnapiranju, montiranom političkom procesu. Kaznu sam izdržavao u logoru Zenica. A Zenica je bila jedna od najstrožijih zatvora. Zenica i Goli otok. Kako može Tito biti antifašist kad je izmislio za svoje najbliže Goli otok i kad je likvidirao svojih 28 najboljih kolega po navodu Josipa Visarionovića i Jurašvilija Staljina. Dakle, ne mogu se pomiriti sa stanjem koje osjećam kao nepravda. Hrvatska ne smije postati taoc udbaških ubojica. Mi ne poštujemo ni rezolucije Vijeća Europe. Hrvatska neće nikad postati istinski članica Europske unije dok se ne osudi totalitarizam, komunizam i dok se zločini počinjeni u ime partije Tita i Jugoslavije ne procesuiraju. Vidjeli smo kod izlučenja, nažalost, Perkovića, apsurdi hrvatske demokracije, da Njemačka nama pravi ilustraciju umjesto da bi pravili Turmin. Vidjeli ste u ostalom i našu bivšu ministricu vanjskih poslova koja otužuje svoj vlastiti narod. Vidjeli ste i ulogu Stjepana Mesića, ja iznosim svoj vlastiti stav. Držim da narod koji njega 2 puta sebi izabere za predsjednika zaslužuje kolektivnu psihoterapiju. Dobro večer svima, hvala vam na ovakvoj informaciji, hvala organizatorima ove tribine. Dakle, ja sam 80. godine sa 19 godina, poslije završene srednje policijske škole u Šimunskoj, završio Ludki. Sistem je bio, prvo da kažem da u 4 godine svog školovanja samo 2 školska sata sam slušao o tome što sam radio idućih 10 godina. Dakle, bila je to izuzetno tajna služba. Nas je te godine završilo 450 i nešto, presipavali su nas kroz više sita i na kraju smo nas trojica iz te ekipe završili u centru Zagreb, koji je bio u današnjoj zgradi Ministarstva vanjskih poslova na Zrinjevcu 7. Prvi šef mi je bio Zdravko Mustić. Radio sam u odjelu tajne pratnje, odjel koji je bio zadužen za direktno špioniranje na terenu. Taj odjel je bio tajno smješten
politička policija, tajna policija, bila je zadužena prije svega da kontrolira sve ono što je bilo u suprotnosti sa onim što je Jugoslavija htjela i što je Jugoslavija bila. Dakle, mi smo bili zaduženi na više nivoa da pratimo od onih najjednostavnijih događaja, ne znam, pjevanja bana i tome slično, pa do nekakve, kako se to tada zvalo, neprijateljske djelatnosti koja bi ugrožavala tadašnji poredak, odnosno tadašnju državu. UDBA je bila posložena u više odjela. Dakle, postoje odjel emigracije koji se bavio konkretno u Hrvatskoj ustaškom emigracijom, odnosno Slovenija imala Beogradesku, ne znam, Srbi su imali četničku. Postoje odjel nacionalizma koji je uglavnom pokrivao ovaj dio o komandu priča i gdje on spadao, znači od braća Veselice pa objekata koje smo mi pratili koji su se vodili kao nacionalisti. Postoje jedan odjel anarcho-liberala koji se bavio studentima i moram reći da sam u ovom domu proveo jako puno vremena, što mi reći. Moram isto tako reći kako je najviše objekata bilo na Filozofskom fakultetu, da sam možda mogao završiti faks, koliko sam vremena tamo proveo skrivajući po kantini i po onom predvoru. Studenti koji su tamo bili. Postoje odjel koji se bavio klerom, koji je bio zadužen za kapto. Kler je UDBA, inače kler smatrala najtežim neprijateljem društva. Tamo su bile maksimalne snage angažirane i moram reći da je cijelo vrijeme UDBA znala sve što se na kaptolu dešava, dakle kaptol je bio ozvučen, ko što su bili ozvučeni svi bitni objekti koje smo mi tada pratili. Postojali su još neki odjeli koji su se bavili tadašnjim teškim oblicima gospodarskog kriminala. Postojao je kontraobavještajni odjel koji se bavio svom drugom tajnom službom, i evropskom i bilo kom drugom, koja se nalazila tada u Hrvatskoj, odnosno Jugoslaviji, i koja je bila uglavnom dijelom nekakvih predstavništava trgovačkih, kulturnih i prije svega konzularnih sjedišta i ambasada. Uz to UDBA je imala nekoliko tehničkih odjela koji su tim operativcima koji su vodili obrade pružali usluge. To je bio odjel u Branimirovu koji se bavio tajnom kontrolom poštanskih pošiljaka, tada se komuniciralo poštom u biti. To je odjel koji se bavio tajnom kontrolom telefonskih razgovora. Postoje odjel tehnike koji se bavio prilagođavanjem tih tehničkih sredstava da ih oni kojima smo ih podmetnuli ne primijete. I postoje ovaj moj odjel tajne pratnje koji se bavio direktnim praćenjem objekata na terenu i donošenjem fotografija i audio snimaka, sve onoga što su ti ljudi radili. Jedan od objekata, mi smo radili tih 10 godina, koliko sam ja bio tamo od 80. nekako 1000 raznih objekata sa nivoa Hrvatske i sa nivoa savezne UDBE, dakle koja je bila u Beogradu, koja nam zadavala zadaće. Anto je spadao u kategoriju te savezne obrade. Temeljno je njega obrađivala Bosna i Hercegovina. Savezna služba je koordinirala sav taj posao oko njega. Dakle, prilikom prelaska bilo kojeg teritorija Hrvatske i Slovenije angažira se ona UDBA koja je na terenu za to zadužena i praktično kad on ulazi u područje Jugoslavije, on je konstantno pod paskom do svog rodnog mjesta, isto tako kad se vraća natrag u Beč. Za vreme njegovog boravka u Beču bili su angažirani suradnici koji su praktično živjeli s njim i oko njega, koji su nam redovito zajavljivali sve ono što je on rekao i što je mislio i kud se kretao. Tako da, kad se UDBA na nekog namjerila, praktično se čovjek iz toga nije mogao izvući. Nije to bio samo on, nego je to bila kompletna njegova obitelj, širi jedan krug poznanika, dakle svi su imali na neki način problema zbog toga ako su bili s njim ok, a ako na drugu stranu nisu pristajali na nekakav oblik suradnje s nama.
zvali Tvrdi Orah, bio je jedan od mlađih naših tadašnjih objekata. Objekte su shvatili ste ljudi koje smo mi pratili, mi smo to tako nazivali. Bio je ludo zaljubljen u pokojnog Marka Veselicu i svaki puta kad je dolazio u Hrvatsku, on je boravio podosta vremena sa Markom. Često puta sam se pitao, noći provodeći na uglu ulice i Bosanske, preko puta na ulici 117. živio Marko Veselica, šta to tom mladom čovjeku treba, koji je u naponu snage, koji ima austrijsku stipendiju, koji živi u Evropi, koji nema nikakve veze s tom državom, svjestan toga da će završiti u zatvoru. Isto tako sam bio duboko svjestan toga da on tim metodama vjerojatno ne može pomaknuti sustav kakav je u to vrijeme bio. No, Ando je bio izuzetno tvrd i čak nije birao ni robiju, nazovimo to tako. Sistem nam je bio takav, što južnije, to tužnije. Dakle, za isto djelo ste u Ljubljani dobili 2 godine, u Zagrebu 4, a na primjer u Zenici u Sarajevu 8, kako je dobio on. Dakle, da se prijavio negdje drugdje, vjerojatno bi i ta kazna bila puno manja. Anto je do današnjeg dana ostao takav i ja mu 100 puta znam reći iskreno onako da je u nekom trenutku, tad kad su ga priveli i pristao na suradnju s nama, vjerojatno bi 90. ga dočekao nekako ministarsko mjesto i vjerojatno bi danas bolje stajao u cijeloj toj priči nego što je to danas, ali evo, takav je kakav je i to je jedan od razloga što sam mu ja prišao i iskreno rekao šta smo radili, kako smo radili i bile su to nekakve evociranje tih uspomena, nekih detalja koje je već i on zaboravio u svemu tome. Da vam kažem sad nekoliko riječi, dakle, ja sam sa 16 godina ušao u partiju u toj policijskoj školi, ja sam mislio da je to kraj svijeta. Bio sam ludo zaljubljen u tadašnju Jugoslaviju, Tita, revoluciju, ne znam, čuvanje tog poretka i kad sa nekakvih 19 godina dođete u poziciju da čuvate taj režim, a mi smo na neki način oponašali, nazovimo to tako, strane obavještajne službe izvana, dakle, mi smo u to vrijeme vozili automobile koji su tada imali preko 100 konja, a to je tada nešto značilo, kad je prosjek voznog parka bio 30-40 konja sa skrivenim radiostanicama, sa, ne znam, 10-15 registracija koje ste mijenjali, sa tehnikom tajnom za tajno snimanje, slikanje. Bio to ono, da tako kažem, posao iz snova. Znači, svaki dan je to bio neki novi scenarij jurnjave, šta po Zagrebu, šta po cijeloj Hrvatskoj, što je nama kao mladima odgovaralo i radili smo to i iz uvjerenja i iz gušta, da tako kažem. Takvi odjeli, kako sam ja radio, su uglavnom bili u republičkim centrima. Dakle, u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i tako. Brojili su tako 20-30 ljudi u glave. Prosjek starosti među nama je bio možda 27-8 godina u glave. Mahom kad ste 10 godina provali u tom odjelu, išli ste raditi nešto drugo da se ne kompromitirate u nekakvoj snazboj mjeri. Radili smo mnoštvo objekata i kažem, bio je to jedan izuzetno zanimljiv, interesantan posao. S druge strane, ideološki zadojeni, bili smo u stanju raditi čuda, ne znam, voziti se kao iz zabranjene zone. Jednom se desilo da je jedan naš kolega tu na Trešnjaci pokupio ženu i dijete koji su poginuli na mjestu. Dakle, bilo je svakakva situacija i nezgodnih, i grubnih, i svega to. Kad ja dolazim pameti, da tako kažem, dolazi 89. godina, mi već negdje u drugoj polovici 80. godina shvaćamo šta će se dogoditi. Poslije razgovora pokojnog Regana i pokojnog Pape o razbijanju Crvene Moskve, nakon vrbovanja Ševardnadze i Gorbačova od strane Tačerice da oni provedu u djelo to jedno lomljenje Moskve i Berlinskog zida, mi shvaćamo da vladanju Jugoslavije dolazi kraj. U tom trenutku republičke UDBE svaka sebi stvara prostor da sudjeluje u budućim državama koje će se na ovom prostoru desiti. Možda je najbolji pokazatelj taj da se UDBA
smrti Tita taj nekakav ušud je bio možda nekakvih 3-5%, od kad je Tito umro, to se diglo i na 20 i 30. Dakle, shvaćalo se da se pripremaju i novci i sustavi da te buduće države imaju nekakva svoja vodstva koja će u biti na nekakvim daljinskim upravljačima, mojim šefovima tači. I to je stvarno tako na kraju bilo. Dakle, negdje 87. godine mi dajemo i putovnicu Franji Tuđmanu, to je opće poznata stvar. Jedan splet okolnosti pod određenim kontrolama vodi sustav tome da dođe do onoga što se desilo 90. godine. Negdje, mislim da je to bilo 89. godine u jesen, HSLS kao prva stranka koja je formirana, odrađuje na ondašnjem Trgu Republike peticiju povratka imena Trga Bana Jelačića i povratka biste na trg. Nismo tamo prisutni, maskirani praktično u onaj stol gdje se ljudi potpisuju. U jednom trenutku s Kaptola nakon mise kreće jedna rijeka ljudi. Bakarčevom stane u red i ti ljudi počnu potpisivati tu peticiju. U tom trenutku ja prvi put shvaćam da je kraj onoga što sam do tada radio i da treba ići svome jatu, da će sigurno doći do loma. Dakle, nije bio problem staviti pod kontrolu, ne znam, Veselicu, Čička, Gotovca, Antu ili nekog drugog, ali staviti pod kontrolu tako jedan ogroman broj ljudi, svako ko je pametan shvaća da je tome došao kraj. Ja sam među prvima počeo određivati neke poslove za tadašnju Vrhušku, koja još nije došla na vlast, tajno i legalno, da budem iskren. I na neki način sam čekao spreman tu promjenu 90. godine i prešao sam tada na drugo radno mjesto, postao sam ministru Kojkovcu kontraobavještajna zaštita, radio sam dobavu naoružanja za mahom specijalnog iz Lučkog, iz europskih zemalja, sve to išlo ilegalno, pripremu te borbe, ne znam, sudionicama akcije Plitvica, meni je predošao Umar Josip Ilović kad smo ga dobili na prostor autokampa, Borje i čekali naš helikopter da ga pokupi u tom trenutku, je on izdahnuo. Dakle, 850 i nešto je nas bilo tada na platnom spisku UDBE, 750 čini mi se da je prihvatilo šahovnicu. Moram biti iskren, od tih 750 neki ni danas nisu prihvatili u srcu Hrvatsku državu. Od tih mojih kolega neki su i umrli među vremenom u ljubavi s Jugoslavijom. U tom trenu od tih 750 ljudi možda je 5% bilo nas koji smo bili zagrijani za tu Hrvatsku državu i koji smo mahom sa tim specijalcima iz Lučkog otišli na teren voditi bitke i pripremati njima kontraobavještajne i obavještajne pripreme za akcije. Ovaj drugi dio se izuzetno dobro skrasio u Zagrebu, čekajući jednu reprizu 1971. godine. Na onog trena kad su shvatili da su nas počeli priznavati, a i tu je, to je za jednu drugu priču, velikim dijelom sudjelovao kadar i sudbe oko našeg priznanja vani, onda su shvatili da neće biti 1971. i izuzetno dobro su pokupili činove, stanove, mirovine i sve ono što je. Ja sam davno u nekakvom intervjuu pred 17-18 godina na upit koji je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj rekao da je to Josip Perković i objasnio zašto je to tako i to je tada bilo izuzetno pogibeljno. Prošlo je 15-16 godina da svi u Hrvatskoj shvate da je zbilja Josip Perković kao jedan od mojih bivših šefova bio najmoćniji čovjek u ovoj državi. I tvrdim da i danas konci kojom vuku nešto ovdje, nešto ozbiljno u ovoj državi znači. Dakle, taj trenutak kad sam shvatio šta će se desiti, promijenilo je u meni udbaša, nazovimo to tako, čovjeka koji je bio zaluđen komunizmom i imao sam osjećaj da moram dati 15 puta više nego bilo ko drugi, nekakav običan čovjek s terena u tom ratu,
da bi na neki način oprao svoj grijeh, nazovimo to tako, jer ti gresi nisu bili mali. Ja kažem, svaka tajna služba je prljava služba, to nije ni Caritas, ni Crveni križ, i to je najprljaviji novac koji državni proračun da nekoj agenciji, znači on se troši u najgore stvari, služba je bila još na kvadrat više, dakle svaka tajna služba ulazi u dušu čovjeka kojeg stavi na nekakav popis sumnjivih i tu generalno nema nekakvih demokratskih regula ni u Americi, ni u Njemačkoj, ni u Rusiji, da se poštuju nekakva pravila koja su Ustavom zagarantirana. Uvijek je tu neka rupa kroz koju se rade i stvari koje su, nazovimo to tako, crne. Idući nekakav pomak u moje svijesti, u mom mozgu, mi se desio onog trena kad za vrijeme Domovinskog rata ja sam bio u brigadi načelnik SIS-a koji je vodio general Miljavac, kasniji načelnik glavnog stožera i ministar obrane. Kad je na naš teren na Koransko bojište došao kardinal Kuharić. Dakle, mi smo godine i godine proveli špionirajući kardinala Kuharića. Špionirali smo strašno puno od onog Živka Kustića koji je na neki način bio njegov glasnogovornik i koji je bio živa opasnost. Gledano iz perspektive UDBE. Nažalost, evo, ja sam par puta u životu pratio i pokojnu majku Terezu, koja je danas svetica. Svaki puta kad je došla u Jugoslaviju i Hrvatsku. Tog trena kad dolazi kardinal Kuharić na naše bojište, a bojište je aktivno, dakle, četnici su s druge strane, puca se dnevno, ja dobivam zadaću da brinem o njegovoj sigurnosti. Ja sebi razmišljam, sve ono što sam do tada naučio pada u vodu, dakle, to nema veze s njenim pravilima službe. Ja u tom trenutku bi trebao biti, ne znam, uklonjen, malo te ne zavaren u šar, ne dođem blizu. Ja prvi put tada kažem, Bože, ti postojiš i daješ mi zadaću. To je nekakav Božji prst koji u mojoj glavi vrti sve u drugu stranu i od tog trena ja shvaćam da moram biti nekakav svjedok cijele te priče i ja vam to zato danas i govorim sve ove stvari, odnosno svih ovih godina. Dakle, ja sam o cijelom tom poslu i o svemu tome počeo pričati. Prvi intervju sam radila pokojna Jasna Babić sa mnom i Pukanić negdje 95. godine, čini se. Jesam crna ovca među svojim kolegama, postoji nekakav nepisani kodeks u tim službama da se te tajne odnose sa sobom u grob i da se to ne priča pred nikim. Imao sam problema zbog toga, imao sam i par pokušaja atentata i svakakvih manifetluka i podmetanja ovog onoga, ne znam, ostao sam ustrajan u svemu tome. Vjerujem da je Bog sa mnom u tom trenutku i da jednostavno mi daje nekakvu snagu da dokažem sve ovo što sam radio. Shvatio sam u jednom trenutku da Bog ne voli grijeh, ali da voli grešnika i vjerujte, to se kod mene tako i ostvarilo. Isto tako sam shvatio da svi ti ljudi s kojima sam kasnije razgovarao i sa Markom i sa, ne znam, Gotovcem i masom tih objekata koje sam pratio, da su svi normalni ljudi i da su spremni kad im se pruži ruka oprostiti i razgovarati sa mnom o svemu onome što smo mi radili. Problem je kod mojih kolega koji, nažalost, ne žele jednostavno prekinuti taj zavjet šutnje i ne žele ni u kom slučaju reći ono što je bilo i što se radilo. Ja vjerujem da bi danas, pogotovo mladim ljudima, to puno značilo, jer možda najbitniji trenutak, odnosno stvar, prošlo je 30 godina od stvaranja ove države, maltene, ja ne vjerujem da u vašim udžbenicima možete pročitati neke definicije šta je to UDBA, šta je to KOS, šta je to SID, na primjer, te sve službe prljave koje su štitili onaj režim, a kuli da postoji neko gradivo iz kojeg vi možete znati kog smo mi pratili, šta smo radili, na koji način je ovo i ono. Dakle, neko ne želi baciti tu povijest pred vas da shvatite gdje je u biti genez za sve te prljavosti i u današnjem društvu, jer kad bi se to javno reklo, svako od vas bi mogao zaključiti zašto vam se i vama i nama neke stvari danas u ovom društvu dešavaju. Da li će nešto biti od te ilustracije, čisto sumnjam. Ja sam bio spreman na ilustraciju 90. godine,
generacija UDBA, ja imam 56 godina, suradnici imaju i više od mene godina, dakle vjerojatno će se ta lustracija desiti onda kad budemo mi takvi senilci da to više neće ništa ni znači. Problem je, najveći problem ove države je suradnička mreža. Dakle, ja sam po nekim grubim procjenama ispada da je u periodu od 45. do 90. godine u ovoj državi bilo nekde oko 500.000 suradnika. Šta UDBA, šta KOS-a, šta SID-a, šta druge uprave Sekretarijata narodne obrane. Dakle, ako uzmemo da na 4 miliona ljudi, da su postojale tada nekakve obitelji sa 4 članovama, ispada generalno da u svakoj drugoj obitelji neko suradnik. Da li se zbog toga treba šutiti, meni to nije jasno, ali to su izuzetno nezgodne stvari. Išlo se do te mjere da se vrbovalo u nekim trenucima muža protiv žene, sina protiv majke, obrnuto. Dakle, bilo je svakakva situacija, bilo je situacija koje je jednostavno nemoguće vjerovati, ali nažalost bile su takve. I taj jedan nivo tog, da tako kažem, podlog rada je išao tako duboko da su se radili problemi i djeci u vrtiću od objekta kojeg smo radili. Dakle, svi su morali imati neki problem da on shvati kuda je ušao i da praktično doživi nekakvu preobrazbu, ne znam, neko prosvjećenje u smislu Jugoslavije i šta da, vjerujem da ćete imati nekakve pitanja kasnije, šta da vam dalje, ne znam, o svemu tome kažem. Anto i ja smo krenuli u ovu priču s namjerom da to bude jedno pomirenje na istini. Bio sam uvjeren da ću naći dio svojih kolega koji bi sjeli za jedan okrugli stol da razgovaramo zajedno s njima, jer biologija radi svoje i mi lagano odlazimo na drugi svijet, ne jedan po jedan, sve manje tih udbaša koji su bili tu. Nisam našao nikoga ko bi na to pristao. Možete tek misliti kako je onda sa suradnicima. Suradnici su uvijek bili prikriveni po nekim pseudonimima. Ti suradnici su mahom danas u poziciji da oni nešto jesu u ovoj državi, a oni operativci koji su ih do 90. držali u obradi su praktično sada njihovi poslušnici i za njih logistički pribiru nekakve informacije. Ja vidim hrpu ljudi od 90. na ovamo i po Saboru i po vrhu politike, da nam govorim dalje o nekakvim javnim ustanovama, firmama, općinama, gradovima, ne znam. Znači vidim te ljude na pozicijama i vjerojatno i zbog toga nikome ne pada na pamet da se provede lustracija, jer bi svi oni ostali u tom trenu bez pozicije. Nije problem nas 750 koji nas ostalo tu, možda nas je živi još 400-500, ne? Da nas se to zna, jer smo mi to radili, vidi se to po stažu u radnim knjižicama, ali je problem tih ljudi koji su mahom dobrovoljno pristajali da to rade. Ono što je u Hrvatskoj najmanje javno priznato i o čemu se najmanje priča, to je uloga KOS-a. KOS je strava i užas. Dakle, UDBA je uvijek disala nekim dijelom, nazovimo 30-40%, onako koje je Republici pripadala. KOS je bio jugoslavenska služba, KOS je bio strašna moć. UDBA je imala operativce i nekakav rezervni sastav koji su u biti u nekakvoj bici zanemarili. KOS je iza sebi imao Jugoslavensku narodnu armiju, jednu od najjačih armija u svijetu. Dakle, najveći dio zla koje ste gledali kroz rat, koje ste gledali kasnije, su dijelo KOS-a. O tome se izuzetno malo priča. Ja ću vam reći jedan primjer po kojem ćete svi shvatiti koliko su bili jaki. Dakle, u jeku borbe sa početnicima mi stavljamo na službena vozila Hrvatske vojske žute reflektirajuće registracijske oznake. Takva boja se stavlja za prometne znakove da ih vi primijetite u magli i u kiši, ne? Dakle, neko iz Beograda je živo želio da Hrvati na svoja vozila stave takve oznake da bi ih mogli lakše gađati. Sad, da bi neko to zbrojio, možete misliti koliko je ljudi poginulo ili ostalo invalidi zbog toga što smo sami označili svoje mete. Nažalost, 30 godina posle toga mi imamo i dalje takve tablice. Nađite još jednu vojsku u svijetu koja ima takvu tablicu. Slovenci imaju Srbu. Srbi imaju tamnu tablicu, ne? Mi još uvijek jedini u svijetu imamo reflektirajuću žutu tablicu na vozilima Hrvatske vojske. Dakle, to je taj utjecaj KOS-a koji je bio nemilosrdan, dubinski. Oni su nas čitali praktično kroz
sve naše detalje. Ja sam jedini čovjek u Hrvatskoj, odnosno prvi čovjek u Hrvatskoj koji je izazvao sukob nove hrvatske službe za zaštitu ustavnog poretka i KOS-a, jer sam hapsio onu ekipu koja je snimala onaj film o Špegiju, ako se sjećate, 25.1. koji je trebao poslužiti kao povod za državni udar na Hrvatsku. Ja sam ih uhitio u Jačem polju jer su došli na snimak sastanak Josipa Boljkovca, Dragana Franciskovića, tadašnjeg šefa SIS-a, Mijalca i bio je jedan pukovnik KOS-a, koji danas živi u Hrvatskoj normalno i ništa mu se nije dogodilo. Ja ih otkrijem da sam imao taj nos špijuna, jednostavno na nju, uhitimo i tamo preko Slovenije ih prebacili, oni čak ovi tamo moji domaći nisu htjeli pružiti suport jer su se bojali načelnik policije i ovo i ono, onda sam tražio intervenciju dečki iz Lučkog, preko Novog Mesta ih prebacim do Zagreba. U tom trenu čak i Konrad Koše kao zapovjednik 5. armijske oblasti nije znao da su oni tu. Bio je načelnik operativa iz Beograda, načelnik tehnike iz Beograda i načelnik tehnike iz Zagreba, jednički specijalac. Nađemo kod njih sva ta sredstva. Navečer zove Konrad Košek Špegelja i kaže ako ih ne pustite u nekom roku dićemo avione. Mi dobimo nalog da šutimo o tome. Nakon toga Stipe Mesić se vrati sa sjednice predsjedništva SFRJ i napadne Topolnog Tuđmana, zašto on ne zna da su neki Bojkovićevi specijalci, ali su izmislili tamo cijelu priču. Mislim, postupio sam izuzetno, maksimalno profesionalno, da bi za par dana u listu Narodna armija, koja je bilo njihovo glasilo, izišla potraga za mnom. Šta se meni desilo? Nije toliko bio problem što me Beograd sudio po članku istom ko što su sudili Antu za podrivanje cjelovitosti SFRJ i razaranje bratstva i jedinstva, jer sam tu u Zagrebu naišao na otpor, a šta ti je to trebalo? Dakle, hoću vam približiti šta se dešavalo i 1991. godine u prvom mjesecu i dalje i kakvi su odnosi snaga bili. Čekala se repriza 1971. praktično. Na svu sreću nije se dogodilo. Otprilike iz tih razloga sam 1995. godine i izišao iz nove hrvatske službe. Postao sam na neki način izuzetno neugodan svjedok nekakvih stvari koje su vodile k tome da mi je par kolega s kojima sam radio završilo u nekakvim čudnim sačekušama, da su bili likvidirani i shvatio sam da moram izići van Karamarka i u tom trenutku bio šef personala kod nas. Došao sam kod njega, pratio službenu značku i nisam uzao ni otpremninu, ni mirovinu, ni ništa, ali sam spasio glavu i drago mi je da je to danas tako, ne. Šta na kraju da kažem, Anto ima dvoje djece, ima Katarinu i Tomislava, ja imam dvoje djece, Jelenu i Luku. Zašto bi se naša djeca danas sutra mrzela zbog toga što smo Anto i ja bili sa različitih strana barikade i upravo je i to jedan od motiva da krenemo u ovako nešto i da u nekakvim budućim generacijama nema više tih sukoba crvenih, crnih, ovakvih, onakvih. Najjednostavnije po meni i Božje je pružiti ruku i reći da možemo zajedno dalje. Na kraju krajeva jednom je Ante lijepo rekao, snimao je HRT-u navod nekakav dokumentarni film za neki festival u Amsterdamu. Ima jedna njegova rečenica da se po Anti Kovačeviću i Željku Pekiću sudi, onda bi Hrvati bili samo ljudi. Hvala. Dakle, ja imam jednog prijatelja koji ima 88 godina, koji je radio sa Jožom Bojkovcem i ocem od Tonija Nobila u Udbi u Karlovcu. Zove se Marko Erc. On je 53. čini mi se, razmišljao demokratski i išao je formirati tada socijalističku partiju Hrvatske. I ovi su ga naravno zgrčili, priveli ga tu u Petrinsku, sudili su ga, čini mi se, na 4 godine i odležao je 4 godine na Golom otoku. Nakon toga, normalno, ovi su mu već dok se vratio nazad, nastavili ženu i sve ono što s tim ide, došao je kao zadnja sirotinja, onda mu je od Nobila otac sugerirao da se makne iz Jugoslavije, otišao u Švicarsku, nakon toga u Njemačku, tamo se zaposlio u njihovoj tajnoj službi
zaradio penziju, tamo živi sad u Hrvatskoj. Dakle, bilo je dovoljno formirati socijalističku partiju Hrvatske. Razumijete? Bio je to takav režim koji je u tom trenutku kontrolirao svaki milimetar ponašanja. Dakle, nije on težio tada nikakvom kapitalizmu, ničemu. Postojao jedan jedini savez komunista ili komunistička partija, onako kako su oni odrezali, tako je nažalost moralo biti. I Goli otok je stvoren upravo zbog takvih i zbog onih koji su išli prema Inforbirovu u onom trenu i stvoren je zbog toga da se tamo preodgoje. Marko mi priča često puta o tome što se tamo dešavalo, ne znam, njemu su znali bacati poskoka u Ćeliju primjerice, da ga poskok do kraja. Uglavnom, bile su to izuzetno prljave i niske metode koje su po njima trebale dati neke rezultate. A ja uvijek kažem da nema istine bez vjere i vjerujem da kad god čovjek ide za istinom da traži Boga i vjeru. Dakle, ispričao sam ovaj trenutak sa pokojnim Kudarićem. To je na neki način kod mene napravilo klik, da zovem u tom smjeru, jer do tada sam ja u crkvu ulazio kao udbaš, svačite, mi smo špionirali, ulazili smo unutra, prikrivali smo se na sve moguće načine. Sjećam se, mislim da crkva u Palmotićevoj je u to vrijeme imala ovako nekakva dugovna događanja navečer sa mladima. Braća Lozo su tamo često dolazili, nisu bili 3 brata. Mi smo se ubacili jedne noći među njih i svećenik nas je prokužio, mi se nismo znali ni prekrižiti, svačite, ništa drugo. Ne? I kad su počela pitanja u smislu iz koje župe ovako onako, počeli smo lagati, pratili smo te ljude, oni su živjeli u Limenkama na Borongaju, zadnjim tramvajem i sjećam se da smo tamo skoro popušili batine. Dakle, oni su cure stavili u haustor, njih jedno 10 je krenulo k nama, u zadnji tren je naletio ovaj naš s autom, mi smo skočili ko u filmu u auto, pobjegli. Pred par godina sam upoznao jednog u voze i on se sjeća tog trenutka kad su oni nas ganjali, a mi uspjeli izbrisati. Ono što ste me pitali, dakle, imam ja svojih kolega s kojima ja o tome mogu otvoreno razgovarati o svim našim akcijama, ali u njima nema ni malo vjere. Znači oni upravo zbog vjere ne žele izići s tim ono. Vjera bi im vjerojatno otvorila srce i vjerojatno bi shvatili u tom trenu da će time što kažu istinu nekom budućoj generaciji, nekom mladom dati neku informaciju, shvaćati da će napraviti neko dobro. Nažalost, najveći dio tih mojih kolega i ode na onaj drugi svijet bez vjere. Na kraju krajeva, evo kad je umro moj šef Joža Boljkovac, Stipe Mesić je na grobu se oprostio s njim sa smrt fašizmu, sloboda naroda. Inspirirao kad je u pitanju i njegovi koji su zalazili u crkve po službenoj dužnosti kao veliki vjernici, kažu da pokojni Tuđman, naravno njih je bilo od Mustača, Perkovića, Bugrinca, koliko hoćete, da je jedne prilike on rekao, ljudi, trebalo bi se krstiti, trebalo bi skupio ih u katedralu, to je bio neki instruktor, oni nisu imali pojma ovih udbaša, 20-30, onda bi instruktor govorio sa strane, za vrijeme mi se klekni, sjedi, ustavi, preskočili su i vjeronauk, ali kaže da jedan od udbaša toliko se zaželio kršćanstva i hrvatstva da je svećeniku pri pričesti odgrizao prst skoro. Naime, šta je naš problem? Problem je, ja mislim ovako, što su upravo borbeni ateisti preko noći postali veliki kršćani, tvrdi Jugoslaveni, još tvrđi Hrvati, a ubojice Hrvata postali premijeri hrvatske vlade. Manolić je Stepinca vodio na stratište, bio je prvi premijer vlade. Onda Joža Boljkovac, njegova priča, prvi ministar, evo što Željko kaže, nema mi, čim smo Boljkovca vidjeli za ministra, izabrali, znali smo da ilustracije nema. A Hrvatska, evo meni je zaista drago i vidim da imate pitanje, da ste aktivni, samo pitajte, jer vi nas inspirirate s obzirom da ste mladi. Ja se ispričavam na Francuskoj, kako ime vaše moje? Ne govorim ja. A mislim da ne bi bilo neke opasnosti, ali vjerujte mi, u Hrvatskoj će
ćete jako malo toga naći. Dakle, sve ove priče o dosjeima po Saboru su u biti pusta stvar iz razloga što smo mi najveći dio dokumentacije uništili 90. godine negdje u 4. i 5. mjesecu. Dakle, mahom je po tim dosjeima ostalo ono što je javno poznato. Ne možete sad sakriti dosije o Čičku ili ne znam o Kovačeviću, jer su svi znali da su bili suđeni, praćeni i odrađivani. Ono što bi vam ja preporučio, Beograd nije uništio nijedan dosje. Svi ti dosjeji su praktično bili mikrofilmovani i slani u Saveznu službu. Beograd vam je otvorio arhive i civilne sve unatrag 30 godina. Dakle, vi sad možete gledati tamo 80%. Otvorio je arhive vojne sve unatrag 50 godina. Dakle, tamo naći nekakvu žnjoru ako imate neku poveznicu, jer to ubojstvo, ako je rađeno vani, rađeno je sa saveznog nivoa. Dakle, sistem je bio takav da nekakav operativac koji vodi u obradi emigranta, objekta, kako mi kažemo, preda svom šefu otprilike zahtjev da ovaj postaje preopastan u fizičkom smislu za opstojnost Jugoslavije. Onda vam taj nekakav savjet beogradski, odnosno savezni, za zaštitu ustavnog poretka u kojem vam sjede tadašnji premijer, šef partije, šef vojske, šef UDBE, donosi odluku o tom takozvanom planu A, onda vam praktično taj operativac koji tamo radi obradu na neki način obilježi metu, a nekakva kriminalna skupina tada kreće van pod patronatom Savezne službe, tamo ih čeka oružje obično u konzulatu i oni odrađuju to i za to budu na neki način nagrađeni i masa njih je to radilo, to su na primjer zvijeri, ne? To su bili ljudi koji ste kasnije mogli vidjeti kao pse rata tu po Hrvatskoj, od pokojnog Tiške, Arkana, to su bili egzekutori, mada je takvih egzekutora bilo na području Hrvatske. Da. Samo ću dodati da Francuska, znači službeno Francuska nije htjela surađivati s obitelji, oni su potvrdili tada, znači službenu priču koja je bila u Zagrebu, znači oni su izmislili, nisu htjeli nikad pokazali i rekli su da je to nekakva nesreća bila i tako. I nikad nisu ni pokazali ništa. Znači, mislim, zato mi je opasno jer ne znam koliko su bili povezani francuske tajne službe i... Gledajte, kaj se vam kaže ruka ruku mije i kad zmije oko ne iskopa. Dakle, sve službe su vam na neki način povezane. Na kraju krajeva onaj Šapal Carlos, koji je u cijeli svijet jedno vreme živi prekrasno u Beogradu. Od naših je samo Perković smijel doći do njega. Ne? Dakle, činjenica je da ne može neko po vašoj kući raditi nered ako vi to ne dozvolite. Uvijek se to za nešto mijenjalo. Uvijek se to za nešto tavalo. Sa Njemačkom je taj Eldorado sa likvidacijama krenuo onog trena kad su tu u Esplanadi spavali Ublika, Majkov i ona ekipa pa su praktično švalovna data, koordinata, diće i dić, ne. Dakle, trampilo se, uvijek se mijenjalo. Mijenjalo se i špijuna za špijuna. Kad ga neka država skine, onda vi morate skinuti njihovog da bi ih negdje zamijenili, ne. Tako je otprilike u tome, neće se Francuska previše u to petljati. Ako bi nešto našli, jedini rad je u biti taj arhiv Savezne UDBE u Beogradu. U tom kraju gdje sam ja odrastao, a to je čisti hrvatski kraj, nije bilo popularno ići u medicinsku školu, malo su to bili Srbi. Sjećam se da je 76. godine, kad sam završavao osnovnu školu, došla nekakva brošura, profesionalna orientacija i tu sam prvi put vidio da u toj školi postoji kriminalistika, mene je to zanimalo. Ja sam imao volje svojih roditelja, otišao u policijsku stanicu, tadašnju, prijavio se na to, prošao tu između 2000 nas koliko je tada bilo, nas 450 je primljeno na pregledu. Onog trena kad sam završio u toj službi, moji roditelji meni u neku ruku nisu mi vjerovali, bili su da imam službenu značku, hodao sam u civilu, imao sam dugu kosu jer to tad bilo moderno, znači nisam bio ni približno milicarac, za što sam se školovao. Naravno da o poslu koji sam radio nisam smio pričati ništa doma. Dakle, imao sam s roditeljima nekakav klinč, nazovimo to u tom trenutku, zašto to radim i zašto sam otišao u tu školu, što sam se svojom voljom da bude misliti. Vjerojatno je to nekim dijelom i presudilo u tom presipavanju. Dakle,
oni su nas, ne znamo, 450 i nešto, najprije izvadili 120, ovako jednu kimak branu u Šimunskoj, pa 60, pa 12, pa 3. Igrom slučaja sve trojice smo bili Hrvati. Da li već neko tada razmišljao o tome šta će se dešavati za 10 godina, ja ne mogu reći, pa ne među nas bilo i Hrpa, i Srba, i Jugoslavena, i ovo i ono. Dakle, imao jesam nekakvih problema u startu, ali gledajte, mlad lud čovjek, znači sa 16 godina u toj policijskoj školi, bio sam odličan učenik, najbolje su primali u partiju. Bila je to nekakva šema. Dešavalo se kod nas, na primjer, da dođu ljudi u tom kasnijem periodu, u drugoj polovici 80. raditi sa fakulteta koji su bili druge, na primjer, pa su onda iskompromitirani mahom s Lašćine, onaj slučaj Lašćina, ne, ako se sjećate, koji nisu bili u partiji, ali su tada morali ući u partiju. Ali, partija nama bila tada otac i mati, svačite, ona je o svemu raspravljala, sjeća se jednom jedan kolega istupo ženu doma, onda je partijska ćelija o tome raspravljala kako, zašto i ovo, razumijete, to je baš bilo ono, niste mogli pobjeći to. Moja, pitali ste za obitelj, ja dolazim iz radničke obitelji koja za Udbu nikad ništa nije čula, ne znam, onom prošlom bratu, jedan djed mi je bio domobran tu u Zagrebu, ja sam bio u Sloveniji partizan, išli su svi u crkvu normalno, ono, svačite, prosječna jedna radnička obitelj, dakle, nije obitelj bila za to da ja odem tim put. Baka me nagovarala 2-3 godine da izgleda za svećenika, ja sam odabrao ovo drugo. Dakle, bila ima i vatre. Nije to što je u medijima bez veze izišlo tamo vano. Imali ste više tih oblika suradnje. Imali ste oblik operativne veze, odnosno suradnika, koji je bio viši oblik, i oblik operativne veze. Jedan dio tih ljudi koji ste nabrojili su fakat imali te kategorije, ne, odnosno tako su se zvali. Što se tiče Šeksa, to je sad izuzetno interesantno. Ne? Očito je on u jednom periodu, dakle, pravi dokumenti to pokazuju, bio to što je bio. No, u periodu od 80. do 90. dok sam ga ja pratio, mislim da je zbog nekih svojih manifetluka izgubio taj status. I svaki put kad je dolazio u Zagreb, dolazio je, na primjer, vlakom ili busom. Koda je pješke po Zagrebu, dakle nije imao ni za tramvaj, vjerojatno. Hranio se uvijek u onoj restauraciji, se zove Pula na Gornjem Zelenom valu, tamo gdje su gablici nekakve jeftini bili. Spavao je uvijek u kancelariji Nikole Muslima na Podu. To je iznad Britanskog trga, ta kancelarija. Dakle, da je bio u statusu baš pravog suradnika, ne bi služba to dozvolila. Ali vjerojatno je iz nekakvog razloga izgubio taj status. Dakle, bilo je tu kombinacija, ovisno koliko je čovjek odan, pa može raditi ili ne mora. Dakle, stalno je operativac kontrolirao djelatnost tog svog suradnika. Ne znam, prvi je, na primjer, putovnicu 85. dobio Stipe Mesić. Kad je išao u posjet svoje sestri u Francusku. Ima, čak na internetu sad imate neke dokumente koji su autentični i operativac koji ga drži na vezi s njim razgovara čak i 89. godine još o nekim detaljima o veselici, ovome i onome. Dakle, kad gledamo iz današnje perspektive, i Joža Manulić i Joža Gojkovac mogu reći da su bili na neki način objekti UDBE 71. Jesu. Samo što imate taj odnos UDBE da je prema nekom Matija, prema nekom Mačeha. Prema Anti je bila i gora od Mačehe. Anto nije pristao na ništa. Dakle, taj status prelaska iz objekta, kako vi kažete, u subjekta se dao kupovati polako, nazovimo to tako. Sve ovisno o čovjeku, da li će na to pristati. Anto to najbolje zna, jer su njemu nudili takvu opciju. I daleko bi dogurao da je pristao.